Kaç ay var iken? 3 ay var iken ne azamatlar? Birinci ayımız Mart. April. May azamatlar. Bugün yaz ayının ikinci ayı. Birinci April. Günlüklerine dünya yüzünde kança kiyan var? 5. Alar kaysılar? Kim gösterdi benim? Sarıka. Bana gel. Tınçak ya. Asamlar. Tüştük akyan. Kaçsırda çalışkan tüştük. Asamlar. Tündük muz akyanı. Dağı kaysa akyan. Bu dağı tınçak yanı. Dağı kaysa akyan kaldı baldar. Oy молодец, мынай Индия, океанные. Бардығыз азаматсың қызым. Ким Қырғызстандың желегін көрсетеді? Мен! Келші жүгіріп келді көрсетеді. Бірден көрсетеді. Қырғызстан желегін көрсетеді. Азаматсың, сәлес. Қазақстан желегін. Мен! Япония. Ақтан, мұндайынан кейін, ақтан, мұндайынан. Самат. Қандай Японияның желегін көрсетеді? Молодец. Да, қандай неме желектерді білесің? Қырғызстандың көрсетші? Қазақстандың. Азамат. Турциянықын? Турциянықын? Қанан Нұрай? Жардам берші? Мен! Азамат. Турциянықын көрсетші балам? Түркмениян қыч? Түркмен. Канадантың кім көрсет? Мен! Арсен. Канада. Бишкекті кім көрсет? Молодец. Бишкектің жанды өріне тұрар? Sıtkol azamatlar. Birinci açılgan gülde ve en birinci karaglar kardın üstünden ne kılattı? Azamatsınlar. Buna sürekler boyunca emağa kim sürek verir? Kana kim emniyem görüp durat ayıplar mı? Gel bilecek. Kana gel. Asya. Emne kılışıdan? Biz emne kılışımız gerek. Buya sağlık çımçıklarga yardım verişimiz gerek. Aldadır Asamat. Atanım korku yerlerin, dikanım korku yerlerin. Korkumu seviyorum. Gökçüdün lan tatlı, jalkoyun can tatlı. Жақсы болсаң жатып аяқтары. Емне кешкері қарсы. Емге тишіші қаған жаз қайдан бошап келбеді. Demek balдар düşündün ora biz emne kılışımız gerek eken. Emgekten işimiz gerek eken. Emgek degen bu iş degendi bildiretken.